Friend, nasurukan ang makatawan tinapalabas. Manipod na balo ka. Mabalin manin. Manja kon, nadidigra akon, my friend. Ha? Taapay mo. Nagrigat to pa'y tagladingit. Nagrigat tag sangit, tauray lag kupit ti barukong, nagsangit ka. Anya? Anyat kayat mo asawang? Kakaiso na nga nakamubuna kon. Nagrigat to pa'y ti mabalo. Anya ang mabalo asasawang mo. Katuman mat, babaluan naksatan namin duwan nga nabaluak. Imposible Nairanra na la siguro mat Awan mat siding di tapagayusan tilwam. Wana nga madamat si ding ito ramay ko, ito tamudok. Anya kumamat nga iti pakainaigan day ta siding mo dita. Wana tanong agsangit akat dato ti pagpunas ko iti luwak. Iso nga dato ti maayosan iti luwak. Anya? Awan, iso nga baybay amon data asawa. Inkali kong data kinilipat. Anya? Ay na friend, ubing ka pa'y. Manulat tawon mo. Nasurukla at rentam. Makiasawa ka pa'y. Nang runakit awan pa'y anak mo. Barang agsikog ka no makiasawa ka manin. Saanan? Di karkaron nga nasakit no masikugak nga panawan ta asawak. Kastoy kulangan. Ay, agtugtugawak man pa lang ito paradaan. Takanak pa dato ice cream ko sa akto agawin. Takababain mat no mangmanghanak ay dyan nagtijip. Kababain kadagiti pasayros. Barikas! Barikas yun ita! Agure ka. Barikas! Mabigbig ko na taglaklak ko iti bare ka sa Barikas! Wan, amok data. Barikas ate! Ha? Kunching! Si Kamat! Kunching! Anya ka di jenagan mo? Nalipatak matan. Oo na yan. Kinulusyak ni Boying. Diyan ngay kabsat, tigayem mo itig kabangiba nga iling. Apay, nalipata mo, diyan nagarimkin ka idi a pinaay mo. Ha? Ay, uwan gayam. Ngam kapilitan nga basta doon ka idi at ada nga ron asawak idi. Agpaiso ay, anabalo ka kanumanen, Kunching. Ay, uwan nga rod. Ay na. Adda nga rod namnama ko na. Tabalasan ka manin, Kunching. Ha? Kunching, awan pa asawak. Iso baka mabalin nga ituloy ko man ang tagaram kan ka. Nabalo ka matan? Eh, kuwa. Kunching, aywan, papanam. Ay, agawid akon. Inibus ko lang di ice cream nga ginatang ko. Ay, itulog ka nga rodan nga gawid, Kunching. Itulog ka. Ay, sanan, kababain. Mataktak ti pa naglakom iti sinturon. Ay na, sana problema na ita, Kunching. Di ituloy ko taglako iya lugaryo, Kunching. Asino di ka na yun ang mangitulod kin ni Kunching, bakit? Yak mo Di namot padanunan dito'y balay. Agpatpating gamo lang amin di taparaangan. Agar-aram nga ta. Wano, nubyo na. Yak mo Damagam to jay anak ta Tapno di ka agpugpug tao. Ay, Oo, apay ang nagsinaay ka, Kunching. apay nga tanga kastoy. Apay, ada problema, Kunchita? Problema nga ro dato'y pusok. Kasla nga agayat manan. Talaga? Asino nga tay ayataw? Ay, saan ko pa'y matkidi nga totally love. Nga mag-araram. Oh, asino? Nibuyi nga glaklak ko iti sinturon. Inal daw nga umay ija balay. Kunak nga manja kunda agayat nga apay nga tangay nga kasla makilkiligak mat no makit-kitak. Ha? Kahit anya pilat ko ngay. Aklo naman Nulakit di tabaro Wen baro matkidi. Ay, kunak nuhana kun nga agayat ngam. Apay nga taaya nga ada pay lang amin agaram kanyak.
Ay na, napintas ka nga min, friend. Sige, aklunong kit din. Basta nasingpot. Ay, madlaw mat kay di nga nasing patangam. Ish, hanak nga tanga mabalo manan. Ay na, saan ngamin aday tati panunutem, ah? Think positive, friend. Sige kit din. Aklo na mo. No kasta. Nubyo mo, day dya lalaki, anak ko. Awan tatang. Kay, anyat salitaan niyo. Agkasar kayo kanek? Ha? Lukas ta. Okay lang kada kayo nung makiasawa akman ng tatang. Ay, uwan mayat kid siya. Tapno adan to kadwa minton bumakit ka. Nang runa kit awan anak mo. Bareng aganak kan, numakiasawa ka maneng. Ay, kunak nuhana kun nga makiasawa nga bigla mat nga dimteng da nga buwing. Pagyaman akong Jing, imanugot ka na makikalay sa kanya. Kat agyaman akmat ata, kinayat nak nga uray baloak. Sapay ko matamaadan ta nga dagos iti anak. Namindua akon nga nakiasawa nga mahanak nga nagsiksikob. Ipanamlama kain ka kong Jing. No agpada talakid di anak salunat, sigurado amadan tadago si tak. Dahil taupatuan no limang anak, mayatin kong Jing. Ay na, di uray man may sawan no duwa lang, mabalinan. Te importante kat adda. Naimbag nga orasyon ni nang ustang. Merry Customer, Conchita. Nay, adamat ka duwam. Boyfriend ko ni nang, ni Buying. Naimbang nga orasyon, Nana. Hey, customer, talala, sumrag kayo ah. Hanyat kayat yung ay naman. Diyos, wano ka pa eh. Saanan ninang? Umay may lang ibaga kada kayo nga. May sa kayon to nga ninang nagkasar kami kanibuying. Ah! No kasta! Makiasawa ka manan, kuncheng! Uwan nga ron ninang. Di pa may katlon ni tagundaway nga nakan kay ti kasar. Hindi mo na nakiasawa ka. Inaladak ka ninang. Hindi may kadwa. Inaladak manan. Sa itaalan, dak manan. Katuan na. Awan mo't dakas na, ninang. Wan mo't kitria. Agad ka ano nga ron ti kasaryaw. Ento no may nga bulanan, ninang. Sige. Ang masino nga iti partner mo kanya. Di mo ko na ni Bartolo manan. Kat isumat nga talaga ti kanayon nga partner yaw ninang. Ay, iso katamot to na. Makauma mo tayo partner. Mabaybay agamag na. Matuo ka naknukas ding agmartsa kamay. Nakabaybay agamag na. Daytay may medyo nasalsal lagi sagbasit ti partner mo kanyak kuncheng. Saan na tayo agkukurot? Mabalay! Apay ngay, apinaturog mo iti silid mo ni Buying anak ka. Nikat man ano aya? Agnobyo kami nga rudan. Wun ngamdi kay pa'y nagkasar. Urayin nyo kumapay amalpas ti kalay saa. Sakay to agkaigda. Ay na, haanan nga uso day tatad nga panawan nanang. Adan to pahan nga agnobyo kat agkaidada. Nagidya agnobyon to lakit din. Ha? Agkumari ka na agkumparen to pa kat agkaida. Da kami to lakit din nga ag-boyfriend. Nangalalaam mo't kadagita adamag, Conchita. Ado ti mabuybuyak nga turis-turis nga kastan. Handa nga agnobyo nga magkakaidada. Iso nga bebe anda kami kati. Ureta mabitan ti kasarme kani Buying. Buying, darling. Agsapan, bumangon kanta, mangantayon. Bakit? Maulaw ka bumangon. Ni, apa yang ay? Diyan ka makunjing. Pagkakapsutak. Ni, apa yang ay? Jesus, anya datan ngay? Apay, adaya sigud nga sakit mo? Diyan ka mo. Diyan ka mo kami magpapatigap. Labayagan dahito yung barit ni Agulaw sa enton kan. Agkapsutak at tanadyak mawatan. Ha? Ay sus, apa yan ngay? Malamin akong
Doble man di oras ko. Uwan, mabit lang arod. Ay, ala, nagbara ka mat gayam. Una ron. Ang guri-gurak sa manan. Apay nga. Kanayon kayang agurigur? Uwan. Nagsarda nga di manuabulan. Sa ita. Adaman matan. Ay sus, agpa-check up ka nga arod ah. Saanan. Gagangay na guri-gur na ito eh. Aging bagak tumutalang bagat. Pakanem atap no pumigsa. Hanamat nga arod kaya timangan. Natamnay ka no ti panagraman na tatang. Pilitem ure basilaang. Maumaak nga mang pilit. Ah, Ay, aguray man pa ti kasar tatang. ha? Abay, Agsakit mata ni Buying. ay na. Naimbagan to ano ka sa'yo? Ay, basta aguray pa'y. I-extend me pa'y lang. Paliwak man pa'y ti salon at na. Anya? Ipa-check up ko man pa'y. Tabaka dakit ni nadagsan nga sakit na. Nalakaya man ng timabalo. Ha? Nalakaya ti masakitan manan. Ti maibra ti manan. Mabaliwan man ang tapil hiduk. Agbaliw-baliw tapil hiduk ngam ibat-bati dakmat. Useless. Gagangay la siguro at rangkaso na dyan ako. Ay, narigat ti mang nam na matatang. Isungaguray man pa data kasar-kasar. Kahit, anya ti ko na ti doktora na kao. Kumusta ti check up ni Buyang? Ay, ada ka no ba to di apro na? Anya? Kat masapul nga operanda. Iso nga na-confine. I-cancel konti kasarme, nanang. Ha? Tapay mag. Baka kit di ang komplikasyon di sakit na nga eh. No nga iso ti patay na. Nalakaya ti mabalo. Anya? Manjakon. Maawatan nyo mat siguro ti kaya itong asawan, nanang. Wan, maawatan ka na kao. Di mo kaya ti masakitan manen. Ti mapanawan ako nam. Ngamapay, masiguradong nga raw amatay adagos ni Buyang. Kan kasanungay matirik na no sinaam. Sigurado ang masaktan day chay. Ta siyempre, inayat na kamutan. An-anwam data ayat-ayat no iba tinakan tumatlaang. Iso nga hanan data kasar-kasar. Kaya, sino nga timang bantay kinibuyang iti ospital no kunam ama opera? Kat ninanang na. Di mo mapanbantayan? Inaktulangan kaniti prutas na. Kahit kaano nga iti kasaryaw, ta na-extend matan. Saanan? Uray tayong post ko na di Facebook. Imbagak nga cancelled. Anya? Baka hanga day lang ti sakit ni Buying ngay. Mabutang nga. Narigat ti mabalumanan. Ha? Kumusta ka, Baraw? Dito nakapsutak, mana. Sana balay, tanalpasan ti operasyon mo, Baraw. Oon matkid Kahit ni Kunjing, talaga ka ding awanan plano nang humaymang sarungkar kanya. Ay na, di mo namnamaan day ta. Lipate mong ti anak ko. Anyat kaya ti asawan. Ay, saan na ka nakayat ti anak ko? Anya, apay kaya akla at ti panangikulasay na kanyak, nana. Magsakit tinaramid na. Pangaasiyo, kaya't ko ang makasarita ni Kunjing. Sigay, taibagak ta umay di taon. Imayak tapno nalawag ti saritaan. Kantap no formal ti panagsinatan, Buying. Apay nga, sinaan akong Kunjing. Ay, ayatan ka. Di na ko masinaan. Awanan ti panagayat ko kanyam. Iso nga sorry. Kanahan mo man nga ipilit ti bagim kanyak. Awanan ti pasat mo ito'y pusok. Agbreaktan Panunutamlatan nga walang forever. Tapnohan ka na nga masakitan niya. Kunjing.
Naggapuam kuncheng. Kun apay akas la, aglaladot ka. Manual dawan akas tatimadmadlaw ko ken ka. Ay, naggapo aki dyan, doktor, tatang. Ay na, masikugak matgayam. Ni Buying ti ama dato si Kuko. Anya! Talubulan matgayaman ti si Kuko. Kunak no na dili aklaang. Nga masikugak matgayaman. Ay, ni Buying ti ama na. Anya? Higit, kasanungay. Sininaamot ni Boyeng. Ay, kapilitan na nga makisinublia na kanya na. Anya? Ay, kinuha na. Ay, apaw. Naimbagan mo't siguro na jayan. Tatalo mo't abulan tinapalabas manipod na opera. Uwan nga roda. Iso nga mapanaki dyan balay da, tatang. Ha? Anyat masapul yu, manang? Naimbag nga oras mo, ading. Kabsat mo ni Buying. Ada ni manong mo. Ay, saan ko kabsat ni Buying, manang? Ay, sorry. Kunak no kabsat mo. Ada ni Buying. Ay, ada manang. Iso ka titigagaram? Uwan ko mga rod, ading. Ay, mabitla nga rod tayo bak, ha? Buying! Sweetheart! Ada bisitam! Ha? Sweetheart ko na na. Adel sa balingan nobya ni Buying. Ay, apay nga eh. Oh. Kunsing, siga magayam. Kunaklano asino ti imbaga dya asawa ka sa ngahilik. Asawam da dyan nga, babae. Wen kunjing, kalkalpas di galay sa amin, idi na minsan akalman. Anya, apay ngay nga nang asawa kan, Buying. Apay ngay, kasano ak ngayon? Ha? Ne, di mo't inkulasay na kon. Sininaan na kon. Imbasura na akaslawan ang yaman na. Tamabuteng kakanugayam amabalo manen. Dati amom, ipatay ko ti sakit ko. Ngam saan? Naimbaga na kong kunjing. Sa itata naimbaga na kong, kundi sangit ka umay ditoy. Buying, masikugak. Kasi kati ama da ito si Kuko. Anya? Ay gat suportanak ati si kug mo kunjing. Jak pagtalikodan ti responsibilidad ko itanak ko. Ngam lading itak. Taawanin lugar mo dito'y pusok. Taadan sa bali nga ayatat. At nagkasal kami pa yan. So lading itak ha, kunjing. Ngam naladawon ti amin. Sorry. Buying! Kayat ko nga ilaban ti karbanga kas ex ni Boying nga mawan naramidak ta nagkasardamet gayaman iti asawa na. Engka rin amat ket di na baybayan ti pagrebengan na iti sikog ko katapama na nakapasngayak tinatderan na ti Karina nga uray adamet anak da iti asawa na. Agbabawi ak ngem naladawan ti amen. Narigat ti mabalo kinunkunat. Ngam narigrigat man met gayaman ti kasi ti sasaada kita. Tanaganakak ngawan kabinadang ko amang badakkel iti anak ko. Ay ayot laon na iti bagik gapoy ti kastya nagbanagak. Ngam bayat ti panaglabas tel daw inenot metla na kay liwliwagak. Alakastan ti pagayam mo kuncheng. Please like, share, and subscribe. Thank you.